studium roman war peusort kevandirio o douar spagnolet tiriadou. Ar spagnolet o deus tiriadou e Amerika Kreis, de l'heure des Spain neuve, hag iwe e Kornok, Amerika Su. Arabadi sonja leve sellet o deus ue morvor a bask, tiriadou ue Philippines. Da Portugal et ar Brasil, ma seler mateve en Afrika ar Portugalis o deus ue douarou, kontweriao en Afrika, kontweriao en Asia, hag iwe e China, el seu e zeus voyant gober kenwers. Pare un dizelot en omer, ewe en Amerika, anezeut get poblau an vet Amerindianet. Impalerier a bouez a vestroni Amerika d'ar marezi, impalerier un aztekut e Mexico, hag iwe ini un inkaet war pladenao a radenat un andou, get 10 millions tampedam a anezidi sur a war. Init ar penat evit kompren mat petrawe sevenadur rak kolon un Amerindianet. Dardet dead Spain a conquistadores a lak o krabanao war impaleriao un Amerindianet. Bezo Cortés de Square et Merico e ma deidamen get c'hwer den epchen aloubain ar ger Merico pe Tenochtitlan et 1500 unan ar nugen hag siwaz diskar impalerier un aztek. Un el conquistadores brudet et Pissarro hag e 1500 daouatre kont en deus dilestrut war Audou Pérou hag yong et kant piarugen den et ta aben de aloubain impalerier un inkaet hag distrugein o sevenadur de vat. Redieu dewe un indianet de labourat en atantou hag ar minou hag meur awer e oen gwallgaset a taget get klevet o red i ton Europa. Ma vanke muor-mui a labourerion o doa en porset sklavet Afrika neuze. Distrujet ebet un Amerindianet, kristenet ar poblau aloubet hag e teu ar Portugalet, devout ar yer officiel e Brasil hag evit peurest Amerika e ma de devout ar Spagnolet yer officiel ar Broiozi. Spantri an daran predo kenwers get Amerika en ara gounit porsio ar morvor Atlantel de Saranwerzi, porsio el Lisboa pe Sevilla.